Sindi lapha ke yakwandala bethe Premiership isegazini forever kubanga amaphuzu amathathu Seli Sundowns imbukele kule mzuzu emibili ku half lapha ke TS Galaxy Sibema lapha ke Santos bemvimba ke Santos ile ku defend njalo imbukele lapha yena ke TS Galaxy Buyel phakamisa ke Santos belvimba ibhola emuva thola ngapha ke Mvelos owavela enyandeni hamba bhekile musu kusala ndawonye Vitali Tsolo zama ukushaya Vitali Tsolo Vitali lapho uyasikaza nje mfana kithi ungena Vitali Tsolo ngoba ke ubenganayo icover lapha enake uPrince uthola lapha enake uMahlambi akanayo icover lapha enake uMdawu sibheke lapha ke uMahlambi ke shake pass ke Mahlambi kodwa ibhoke waphasa kakhulu ibhoke belivimba enake uJohannes best number 2 ke la eNingizimu Afrika lapha enake uMdawu noma ngazange bebe lapha kuyakhetha njenge best defender kule season ephelile bakhethe November lapha 8 against Ale penalty Uzindongo udlalise kabi lapha ke uMatthews isenkingeni ke manje lapha yona ke mbukeli TS Galaxy mangathi ke Sibelans ke penalty kuya ke Lyon no shame ushayi golakhe lapha ke la ke iMamelodi Sundowns lisuka lapha ke penalty spot yina ke lapha ke uLeon fana ke wasekhona ngale ndlela la eMbombela Stadium TS Galaxy not Mamelodi Sundowns 1 yina lapha ke Williams Beke foul le no beke ball advantage beke manje game beke uSantos nasi ke ngozi manje ke Sundowns lapha ke Leon ke Tinas Leon ke Tinas uvela bani uzama ukusikaza Leon bemvimba lapha yena ke sibeka lapha ke ushake icross ke uPasatin sebenza lapha ke nako veliyeke umfokazu sebenza lapha yena ke Jekta ibhel phakamisa ngapha ke blind side nasi ke ngozi uthola khona ke offside ke Velas Speba ke Justin Pick bebal fima izakho lapha ke yena ke Santos nangesa lapha phansi umunye umdlalo athi ke noMpepe ke free kick inikeza ke Spelanski free kick Santos lapho sana shangalweni ngoba ke umdlalo ku offside position mamnikeza lapha ke ibhola liyaphakama edu Mahlambi Speba manje lapha ke Mahlambi ngapha ngaku right flank Mahlambi bamvimba lapha inako Mahlambi Sandra kumayidi shins ke uJabu nabo Prince da Prince umfokadu sibena ke phona mase ke Venase wakhamba phili khula nathi ke le bhola ke shaya isandleni lana hayibo ke penalty haya lana ipenalty angazi umdluli ke azange alibone kanjani le bhola ke manje ke ngenhlanhla yayo lapha ke mbukeli uMagatsheni lapha ke eMia Street eMfulo North shaya isigingile lapha kuMagatsheni sibona ke bhola ke Tinas lavunja nje nebuso mapali ke bhola lapha ke lapha ke TS Galaxy Mahlambi well phakamisa nalo ke thoba ulamshiya nje kanti ke muva lapha yona ke Sundowns thola ngapha ke my Prince cause nala ke thuba lapha ke Tinas nala ke thuba ke Litsolo no chance wathi ngibona yile lapha yona ku Litsolo lakhe elesibili ke kule season one side ngapha ke Litsolo yeke libengamvumeli Litsolo kodwa improvise lapha ke ibhola ke libeka phakathi lapho uMekishini kuyena ke ugoalkeeper oMasanda wana ke Williams hayi naye Williams lamalanga hayi kuyascore lapha ke kuyena ukhumbule ke record ke liphethe ke goalkeeper wakhe ke Orlando Pirates manje TS Galaxy Zindo ke Tinas Zindo hey usebenza lapha ku Johannes vela ba zovele ngisho hayi lo umfethu nje kulimana nje indaba yeqembu lela lifevayo ngoba noma lishayo ngesikhathi akavumi ukuthi ayishayile noma ilinqembu idlala kangcono hayi akavuzi phela kanje Litsolo Velas wasebenza phela ku Johannes defini ke ku-draw ka 1-1 uzobathokozisa lapha ke abayo lapha ke mbukeli ke TS Galaxy ngapha iSundowns bazodumala ngempela ke abayo lapha ke iSundowns ngoba ke mangakukhathazisa aba 2-1 ke uVelas Mtawu funa lapha ke nala ke Thomas ke la ke Sundowns
Goal kick. Non Pepe ke yomisa mdlalo ke Pepe yena kumvelas. Joe bona la phola ke la pake. Belbuisa ngapha ke. Kodwa das. Asala ngemuvi phela ke kuyena ke umdawu. Macebe ngibona adlala kahle ke kuma first games wabo. Milford ngibona edlala kahle kakhulu ke noma ishaya shaka emabhakani. Beyibona manje lapha ke yena lapha ke uMatthews bemvimba khona chick. Spenaske bano coach lapha ke uLulu. Ngoba ebona ukuthi ayengeza ngempela ngizoyiqualize. But I'm doing a boom. Kwenza ke ushintsho ke Sundowns bafaka umfana omncane lapha yena ku Bennett Mkwena mina ngapha mhlawumbe mina ngusale bezovela ngisuke nje ngihambe ngiye kumakhosi naka ke thibuke hamba bhekile musu kuhlala ndawona Matthews wasikaza kamnandi ke Matthews wasikaza ka Matthews wasenzani ke Matthews bheka ke Timothy van Beek sebenza ku goalkeeper sengime ngeenyawo nebhethi le Sundowns lonke lisukumile Joe bona lapha isikaza kamnandi lapha evuka phansi madoda uMagebe edlula ngapha ke umtawungu wathi ke hlaba udle Petro vuka udle Petro wahlule ukuconnecta lapha ke uVan Beek wasebenza ugoalkeeper lapha ke ayisebenzile ngempela kugoalkeeper lapha ke uTape Ira Mbukeni sebenze ngempela ke ugoalkeeper lapha ke uthi bathole lapha yona ke yangena ke umbunjalo ubona ke esithombeni sakho ubona ngaphandle ke kwenkundla Eso masuka lapha ke Sundowns nge19 badlala ke neMarumo Gallants. La mhlawumbe kufuze ngabe badlale ke maqala ke isizini lapha ke Lucas Moripe Stadium. Uri nge26 badlala ke munye umdlalo landelayo Sundowns ayizobanza. Kanti ke mangikhumbula kahle ukuthi ke Sundowns iyadlala lapha ke la yasha khona kule nkundla ke kuwafa Sundowns mangikhumbula kahle mabhakani. Bephakamisa ke Basati sebenza ugoalkeeper ekuthiba ngesibhakela inake Tape Ira Johannes zama ukushaya ngo-left wakha amabhilidi lapha yena ke Mbukeli ke uJohane kodlala ke emuva lapha ke kuyona ke iMamelodi Sundowns 20 games namhlanje uJohannes Masanda 1 Johannes yethu ngapha ke Mtawu suka lapha ke kuyona ke iBlack Leopards ke Mtawu ezakhe ke uBradley Spelen bij Prema's Repake Van Beek, dem Vimba ke Van Beek. Matham. Pasa kamnandi ke Matham ke Repake lamshiya lapha ina ku Victor Ditsolo. Owayo ke lapha ke Mbukeli iTS Galaxy.